Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV bugün Mayıs'nın 12'si Cuma günü. Biz sizlerge dünyada ve Ukraynada olup geçken vakalar hakkında haber etemiz. Vizasız rejiminin kabul etilmesinin Ukrayna'nı endi bazı siyasetçileri hayırladı. Komşuluk siyaseti ve kenişlenuf meseleleri boyunca Avrupa Komisarı Johansson Han degeni ki endi Ukrayna vatandaşları biraz yakınca olur. Avrupa ve Ukrayna ise ticaret, ilim ve araştırmalar sahalarında alakalarını eleştirir. Onun sözlerine binaen bu uzun bir yol edi. Ama endi islahatlarının amelge geçirilmesi boyunca etilgen gayretke layık kıymet kesilgen. Avrupa deputatı Rebecca Harms Avrupa Birliği Şurasının kararını mühim bir adım olarak adladı. İsveç'nin sabah baş naziri Carl Bildt ise Twitter'de bu adım Avrupa içinde emniyetli olganını yazdı. Vizalı rejimin liberalizasyasının Ukraynilerine Avrupa Birliği'nin elçisi Hugh Mingarelli hayırladı. Vekaletxane hayırlaf videosunu aşkar etti. Avrupa Birliği'nin elçisi seyircilerge Ukrayn tilinde müracaat etti. Avrupa Ukraynlilerge yakınca oldu, dedi Hugh Mingarelli. Ondan son çeşit memleketlerinin diplomatları Ukraynlilerini Avrupa Birliği'ne davet etmeye başladı. Şu vakitte Ukrayna'da haber etuf kampanyası başlandı. Onun yardımıyla vatandaşlarga Avrupa Birliği'nin memleketlerinin vizasız rejiminin müsbet tarafları hakkında hikaye edecekler. Umumi malumattan gayrı anda balalar ile seyahat etkenler Kırım ve Donbass'ın ayrı rayonlarında yaşayan vatandaşlar için bölükler var. Bunun ile Avrupa Birliği memleketlerinde işlemek ve okumak isteyenler için de maluma aşkar etilgen. Sayta malumat Ukrayn ve Rus dillerinde yazılgan haber kampanyasını Ukrayna'daki Avrupa Birliği'nin temsilciliği işlep çıkardı. Malumat Ukrayna'nın her bir regionuna tarqatılacak ve 2018 senesinin sonuna kadar korucak. Ukrayn meselesi Kiev'nin iştirakı olmasa hiçbir vakit halletilmeyecek. Donbass'ta vaziyetinin bir nizamga getirilmesi ise Minsk anlaşmalarına bağlı. Amerika Koşma Ştatlarının bu meseledeki mevamı denişmey, deb bildirdi Yukarı Rada reisinin birinci muavini Irina Gerashchenko. Onun fikrine göre bunu Prezident Donald Trump'nın Ukrayna Dış İşler Naziri Pavlo Klimkin ile Washington'da kuruşuvu tasdiqlay. Rusya için bu işmar pek hoş değildir. Çünkü Kreml hala da ziddiyetke alakası olmaganını göstermeye tırışa, dey Gerashchenko. Avrupa Birliği Şurasının vizasız rejiminin verilmesi hakkındaki kararını Irina Gerashchenko Ukrayna için müsbet bir işmar olarak adladı. Кримчани, які зараз знаходяться в окупації, і наші... Şimdi işgalde bulungan Kırımlılar, işgal etilgen Donetsk ve Lugansk territoriyalarda yaşayan adi vatandaşlarımız da bugün mühim bir işmarını aldı. Onlar Ukrayna vatandaşları ola. Vizasız rejim ise Ukrayna'nın her bir vatandaşına ait. Bu Ukrayna hakimiyeti tarafından Melejenki çerçevesinde Kırım ve Donbass'ın geleceği Rus dünyasına degildi. Kiev'ge bağlı olganı hakkında aytmak maksadıyla etilgen islahatlardır. Amerika Koşma Ştatları 2018 senesi bütçetinde Ukrayna'nın harbi destegine masraflarına ayrılmalı. Bu yardım 2016 senesi verilgen maliyevi yardım gibi olacak. Bunu Amerika Koşma Ştatları Kongresinin Temsilcileri Palatasının Milli Hafsızlık Komitetinin reisi Michael McCall, Kiev'de baş nazir Vladimir Groysman ile kuruşuvu vaktinde bildirdi. Kaydetkeni gibi Amerika Koşma Ştatları Ukrayna'ga Rusya istilasının başlanmasından beri kol tutar. Ve Washington'da Kiev'ge yardımının artırılması boyunca teklifini bakıp çıkacak olalar. Ukrayna'da olup geçken hadiseler bütün dünyaya tesir etti. Biz Putin efendini ve Rusya istilasını mında toxtatmasak her yerge tarqatılır. Şunun için bizim kol tutuvumuzga işanabilirsiniz ama bizim tarafımızdan bir sual var. Ukrayna'ga bu kurashinde yardım etmek için biz da ne yapabiliriz? Bizden da ne bekleysiniz? Qabatlarını cezalamak Mayıs'ın 9'unda Dnepr'da yüz bergen çatışmalarının teşkil etilmesinde şekillengen 7 tituşkanı yakaladılar. Da 7'si Qıdırovga ilan etilgen. Bunun hakkında Dnepr şehir şurasının kenişçisi Maksim Muzika Facebook'ta bildirdi. Hukuk koruyucular şahatlarını ve zarar görgenlerini prokuraturaga haber etmeye çağıra. Ziddiyetini takip etmek ve qabatlarını cezalamak buna Nazirler Kabineti toplaşımında baş nazir Vladimir Groysman çağırdı.
чықырды. Владимир Гройсманның қайдеткеніне көре, ішлер назерлігі әжелі кадр қарарларыны чықырды. Ама бұ тек башыдыр. Хатырлатам, салы күні Днепрді атой штракчелері ве титушкалар арасында чатышмалар юз берді. Бірқач инсан зарар көрді. Шу жүмледен полиция хадимлері. Зідеттен сон шәр ве вилайет полициясының реберлері іштен чықарылды. Уджуз билетлер ве юнелешлерінің чешетлігі Борис Пельхова авалиманының яны сиясетінің эссас умделерідір. Ава шіркетлеріне 80%-ға қадар ендеремлеріні бермеге азырлар. Азами ендерім ава шіркеті çalışmasының бірінші елында берілежек. Ел ендерім 20%-ға эксележек. Авалиманларда олған алымларыны бір елжі үшін $17 13-ке қадар экселтмеге планлаштыралар. Инфраструктура назерлігінің ишбуфер манын лейхасы енді ашкар етілген. Қавей чип медениет ве сиясет ақында лаф етмек пайтақтаки артха платформасында Евровидение мұсаферлеріне Қырым татар медениеті тақдим етілі. Милли киемлер емек ве буди ярнын табиаты ақында икее етілі. Эссас месач четелі аудиторияға Қырым Украина олғаныны хатырлатмақтан ибареттір. Украин пайтақтың мерkezінде Қырым мұсафірчілінгінің мұйыты яратылған. Жүзведе пішіріген қаве шарқның татлы ашлары ве самими субетлер. Қырым татар халқының етікчелері ярамаданын ишғалжелерден азат олыны жағы аққанда арзу еті. Миллиарби болюкнун тешкил етілмесі аққында айтқан едік. О полиция вазифелеріні эда етмек керектір. Путин анда русларны өлдірмеге істейлер. Деп адамларны қорқызмаға тырыша біле. Ойле бір шей yok. Қырымның бұтын инсанлар үшін, бір миллет үшін онайтлы олмасыны істейміз. Қырымның азат етілмесінден сон мejlis рейсі Рифат Чубаров дағларға чықмаға арзу етті. Анда ана бабасының еві ватанға қайтмақ балалық арзусыдыр. Бұ арзунен бағлы планарымыз чоқ еді. Бүгін анда яшамаға мүмкін еді. Амма о вақыт өзімізні ишгалжилерінің талап еткені кеби алып бармақ керек едік. Қырым татар саясетчілері айтқаны кеби, бұ тәдбірінің саясында олар сәнке дерсін Қырымға барып келді. Чөнки ярыштырыжы Милисанат сергісінде өзгін қойымшелері Қырым татарларының тұрмыш аятындaki эшялары ескі милли киімлер тақдым етілген. Мұнда өзгін Қырым татарнағышыны көре білесіңіз. Ақиқатын өзгіндір, чөнки екі тарафындан да орнеклері айныдыр. Ярамаданын небатат алима ақында да бір серги икеге етер. Аятаячы Юлия Красиленко uzun вақыт девамында бұ диярның өсімліклер алимыны өгреніп келді. Зенадашларының өсімліклерінің Қырым татар серлевалары луғатыны азырлай. Шымды экспедицияға бармаға чаре олмағаны үшін Қырым небататы образларының ресімлеріні япмаға тырышалар. Бұ әрші Қырымның Украин хабер дискурсына қайтармақ үшін ветек Украин жемиетіне де гүлді. Ама Евровидениеге келген шетел журналистлерге де Қырым татарларының тек қырсызлыған топрақларының де гүлді медениет, тіл, тұрмыш ве гүзел өзгін урфадетлерінің сайыбы ұлғаныны қатырлатмақ үшін еліміздің келгеніні етмеге тырышқанымызны таздықлай. Қырым татар медениетінің күнлері черчевесінде Евровидение мұсафірлері için да çok meraklı şey hazırlanıla. Той adetlері eski urba ve kuyum şerlerinin sergisi. Elbette ki 2016 senesi yer yarışının galibi Қырым татар yercisi Jamalının sübetlerinin keçirilmesi de nazarda tutula. Кереч боғазындан көпір құруcılығының нәтижесінде экология телекесі юз бере білежек. Бұны Қырым прокуратурасында білдірділер. Қара ве азақ денізлерінің экологиясы үшін жидді телеке ола біле. Кірленув, сув биоресурсларының таби янартылыларының бозылығы ве йоқ етілмесі. Миқияслы ішлер ве сув химик тәркебінің денішмесі жанлы узвеетлерінің өліміне yol бере білежек. Шу жүмледен қызыл китапқа кірсетілген юнус балықларының. Бұндан да ғайры көпірнің құруcılығы боғазының нақлият шарайтлеріні бетерлештірір. Эвел ишғал етілген Қырымда фелекет телекесі ақында экологлар тенбелеген еді. Ола білежек зиянның $385,000 тешкіл етмесі мүмкін. Үрметлі серджелер бұл дақиғыға бұл сон кехаберіміз еді. UATV еле қалыныз. Көрішкенже.